Alo. Kabinette жақсы тартпайды антина. Alo. Bala kayakta жүресің, келесің бүйінгі? Ата қандай, жақсы ба? Жақсы. Барам. Мұны Аяшатан көз келу, ертеден бері отырауыз. Қаншадан бері көрелектің, ұшырашып қойып кетейінсем келбейсің. Жұмыштан бош оята бата. Бошылсам мен барайын деп отқам. Не жұмыш президенттің жұмышы деле saat 5'te бүтөт қой сен. Андан эле кыйын болуп кеткенсиң, міне беле. Жоқ, ата, алардын жұмышы бөлөк, биздики бөлөк да. Бизде мына жоголгондор тапмайынча кетпейсиңер деп 5-6 күндөн бери эч ким Ким жоголуп жүрөт? Ким жоголду міне, сен жоготтуң бу? Жо, мен жоготподум, өзү жоголуп кетти ал. Мыйзам жок болуп атат, мыйзам. Мыйзам жок. Ошону жай оттоп жүргөн жеринен жок бекен. Жок, баш мыйзам жок болуп кетти, ошону тапкыла деп. Баш мыйзам жок. Сен жоготтуң го? Жок, мен жоготподум, мен. Таппай атасыңар ошону дагы эле. Ошо таппай үйгө бара албай жүрөбүз да. Шерменде болду го таза. Ошондой болду. Неме Бакиев алып кетип калыптыр го ошону? Көп нерсени ошондон көрүп атышты эле. Бакиевке чейин турган. Неме? Отунбаеванын үйүн карап көрдүңөрбү? Аксакал киши да түшүнбөйт. Карадык ата жок экен ал жерде. Аякта деле жок. Жок, таппай атабыз ошо. Тапсак эле үйгө барат элем. Өзү деле анча. Айылда Акылбектин үйүн карап көргүлө балам. Ошонун жана чоң бала саар кол туткагыраак чыккан ошо. Өткөндө Үпөлдүн уyu дагы ошонукан чыкты, 2 уyu тең. Жок, ал эмне кылмак эле мыйзам дейм ата. Бу башка жактан жок болуп атат да, ошону издеп эле тапсак эле барам ата. Эми эртерээк кел да айнана. Ошо барайын деп аткам өзү. Ошо 5-6 күндөн бери өзү эскирип деле кетти. Мына жакта эчтон о келбей токпойт албы. Бул кайсы балаң өзү? Алло. Жанагы 3-чү баламда жана баягы жыл камалып кетпеди беле. Кайсынысы? Сенде 2 бала камалбады беле? Экинчиси жана көтөрөмү бар батыр тайган. Жанагы Зубачскадай болгонбу? Таңын озурайын, өмүр бою түрмөдөн башың чыкпайсың деп сөгөттүм, сөгүп жүрдүм эле. Мунун каякта азыр? Ош жактан чыгып милиция болуп алып турган. Өкмөт эле ушуга ишенсе, бул өзү кимди кармап келет, билем өзү уурулук боюнча камалып кеткен баягы эле. Жана карышкырга койгай тартып коюп отурат өкмөт. Мунун келди. Алло. Бу кимди кармайт, өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коркуп зорго жүрчү го кичинекейинде. 3-чү курска чейин кечинде туалетке болбой бурчектен кайтчу го чакмак. Бу келбейт окшойт, кете берели кой. Майлы. Келин. Аксакалдайм. Сүйлөй берет тоозуна келген. Ушу жумуштан бошоо үйгө деле барбадык. Эч кимиз иттен бери кетирбей атат үйгө. Тапкыла жоголгон, таппасаңар кетпейсиңер эч кимгер деп. Эскирип деле кете турган болдук, жумушта жүрө берип. Зор окупту, Кел, кандай? Десен, жакшымысың? Күтүп алadigan эч ким жок, Кеп каппан десем, Кеп кучаклашып коелу деген текин, Келди, молодец, баракалла. Балди, семирип койгансыңбы, Балди, текин болсо темир жутуу бересиң. Жакшымысың? Жакшы. Көрмөйсүң? Mana tamozni ochilib qolib, endi kirib chiqib yuribmiz. Sen ham kel. O'sha men kirib ketib chiqmay juram da g'ala. Qancha kun bo'ldi kirib ketganimga? Yaxshi. Tinchlikmi? Nimaga chaqirding? Nima bo'lib ketdi yana? Tinchlik emas-da. Nimaga? Shu tinchlik bo'lmay sen shu jardam berebe deb o'sha atay chaqirsa sendan shashpay kele. Endi ashnaqa bo'ldi endi. Nima qila qilganim alay? Nimaga? Buning meni anim ne kiyib olding eman? Endi bu haligi mana shamol monga tegib turib betga tegyapti-da. Monda kurgoydan aylanib ketib qoladi-da. Yaxshi-da bu. O'shadan le militsenskiy shapka qilib turib olishinglar kerak ekan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Chaqirtirgan ekansan. Tinchlik emas-da, o'sha chaqirtganim sen o'sha yordam berasizmi deb yordam so'rayim deb chaqirtgan. Endi beramiz-da endi. Qo'shni bo'lsak beraman-da yordam. Nima kerak?
Miyzam жоголуп кетти, таппай жүрөбүз. Nima? Miyzam жок. Miyzam yo'q. Miyzam yo'qolib ketdimi? Жоголуп кетти, ошону таппай жүрөбүз деп. Канча күндөн бери ушакта эскирип кеттик. Voy bechora. Miyzam yo'q degan? Жоголуп кетти ошо. O'zi necha yashar bola edi o'zi? Dekabrдын 12-сине 2 жашка толот эле да. Hali go'dakkan u. Gödek. Ota-onasi qaramabdimi uni? Ota-onasi o kukdada oturup ezilip, çay içip oturup balası eşitçe uruyurup da. Yomon ish bo'pti. Bechora bola qishdi kuni qayoqqa boradi desang endi. Bala emas. Ha? Miyzam жок болуп атат, miyzam. Baş miyzam жок, baş miyzam. Yo, boshingga tushundim, hali miyzam deganiga tushunmayapman-da. Tushuntiribroq gapirgin, har bolani aytmasdan. Ha? Obbo, em sağa qanday tushuntirsam, men bunday da. Ha? Sizlarning tilingizdan aytganda miyzam degan bu. Katta bochka. Ha? Bochka emas. Nima unda? Miyzamchi Ha? bunday. Katta chilapchin. Ha? Chilapchin emas. Endi aytgin, ha? Ay, nima? Miyzamchi, miyzam. Mirzaning somsasimi? Yezdardın barlı samsıda kendi. Endi qonim oshdi-da jigar. Ha? Bunday aytılat, bunday miyzam sizlerde qanday deb Nima qo'llataymi? endi bu? Tak, miyzam. Miyzam. Qonun. Bosh qonun. Zakon. Qonun? Mamlakatning qonuni. O'shon tüp nusxasi yo'q bo'ladi. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Voy, niho. Hey. Yatta yo'qolib ketdi-da. Ha, nihoyatda yo'qoldi-da. Uni kim oldi? Kim olganini bilsam, hozir borib o'ylab kelmay o'ylam. Yo'qolib ketdimi? Tappay o'shoni sag'amday, sen o'ng'oy yo'ldorini biletinglar-ku. O'ng'oyla topib oladilar ku sizlar. Yomon ish bo'pti. Yomon ish bo'ldi. Kim olsa ham yomon bo'pti. Ova. Qo'ylar, berib qo'ylar, kim olsa ham. Unaqa qilmanglar. Davlatlarni qiynamanglar unaqa. Masalan, sizlarni davlatlarga havasim keladi meni. Sizlarni davlatlarga hech qayerda davlat yo'q. Mana masalan, mana sizlarga aytdi, mana zavod, fabrikalarni oldinglarmi? Indamadi. Olaverishdi-da. Olishdi. Olaverishdi. Hamma yo'g'ini olishdi. Qalb ketgan dag'i kelib, nolar qalb ketdi, olib ketkilar dedik. Barni olib ketdi. To'g'rimi? Dedi, indamadi davlatlar. Banklarni tonab ketdilar, indamadi. Olaverishdi dedi. Ol, sen ham ol dedi, ol. Hammang olish dedi. Otang barboy qo'ydi, olib olsin deb. Tog'dagi oltinlarni ham olib chiqib ketishdi, indamadi, to'g'rimi? Endi mana shu mamlakatning qonunini qo'ylar, berib qo'ylar. Non insofdan emas u. Elinglar, kim olsa ham unaqa qilmanglar. Tug'an, buga go'mbak, bizkilar bo'libcha. Nimaga? Bizkilar bunday tuyunda bosib o'tirganini ko'rib qolib, "Ana ko'rib qoldim, men olib kel" desam, "Qana" deydi. Qana? O'zing? Vo, shunday. Bularni bunday boshqacha yo'l bilan olish kerak bo'ladi, topish kerak bo'ladi. Qanaqa yo'l bor degan endi olishdi. Bilmem, o'shaga sen bilet bunday yo'ldor biletlan o'shaga chaqirdimda. Unda bitta yo'li bor. Qanday yo'l bor? Ana shuni hozir aytaman men senga, qarab tur. Mana qilamiz. Masalan, kimda kim mamlakatning qonunini topib olsa, ana shunga $100,000. Kim beradi? Sen berasan-da. Men nega ko'radigan mana? Endi sen bermaganda menga kerak emas-ku. Bering desa o'zing berar. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sog'liq yaxshimi? Hozir aka. Bering desa o'zing berar. Menda anda $100,000 yo'q ham. Nima mamlakatning beradi? Yo'q. Ömür boyu qaylanam. Yaxshi, sog'liq yaxshimi? Yaxshi. Jana, 100,000 deb birdek dedi-ku. Ha, dedik biroq $100,000 dedi. Ova, sağa tiyesiz yo'q, barar. Hey, bersang o'zing ber. Ko'p meni hayakat bunday tig'ishtirib qo'y. Hey! Men tinchalik chattalab Hey! Ho. O'sha $100,000 to'shna berasizlarmi? Beratdan nima endi ishing nima? Seni beradim, bermaydim. Erkakchami?
Yurakda aytgandan keyin lavuzu. Эми Точно? Ha, uka nima o'ylayapsan? беребиз, бирок сага эмес да, сен каякта аны билмеген элең. Ошо мыйзам менде эле да, ошону алып келдим эле да. Сендеби? О, менде да. Точно. О, точно менде. Канча күндөн бери сарсана болуп издеп жүрөбүз муну. Сен алдың кылып. Сенде жүрүп тур да. О, Ака. бербейм, жок. Ака, бербейм. Sen tormaz qilyapsan da? Hali 100 ming dollar beramiz dedik da. Labis ketgan go. Ketib qo'yganda endi. O. Sendan ketmasa mendan ketib qo'yganda. Давай. Beraylik endi. Акчаны бериң. Mana Эми акча турат сейфте, берем. Мен көрүшүм керек да мен. Берем мыйзамды? Бербейм мен. berib sen Жизнь бербейм. pulni ber endi. Сөз көрсөтүшүм керекпи? О, көрсөтүң. Ko'rsat. Көрсөтөм. Көрсөт. Акчаныбы сага? Азыр көрсөтөм. Акчадан 20 миң ушудум. Бола берет. Ko'rsat. Qonun sendami da? O da. 100 ming dollar mazza qilasan ekanda, 100 ming dollar degandan keyin samsoqini ochaylik. Bola berет. Hoy, Mazza qil. mana. Ha, mana pul tap ketdi. Mana, Açın sesini. Endi ko'rsatib qo'y, endi ko'rsatib qo'y sen ham. O joningdan ko'karishini qara, ko'karishini. Mana. Joningdan qizarishini qara, qizarishini. Ya, aka. Ya nima qil? Nima? Ya siz birinchi akçanı verin. Uka 95 ming qilmaylikmi? Ya bo'lmaydi, aralashmaysan turcha. Bola chaqa Jo'tir. borida tirikchilik. Nima qil? Sen beraverim. Jamon tirishgan bola ekansan. Siz jamon tirishgan milisa ekansiz. Nima qil? Nima? To'xta, nima? Haligi bormikan pul? Joningdan mazza qilding amalekim. Qo'ya tur, bu emas, Ya bunun 93-жылкы eski mıyzam go bu. Ne oldu? Ya bu baş mıyzam emas bizki. 93 dep жүрөт. Eski bu. Zato mıyzam mı? Mıyzam mı deydi? Nima 93-yilgi mıyzam? Nima sizlarda yangisi ham bormi? Ya biz yıl sayın жаңылап turabız. Yilda yangilab turamiz. Unda istab nima qilasan? Yangi yoza qolinglar. Ya bo'lmaydi ekanda. Oşa жаңысын жазып алайын desek eskisini tapmay atmaymiz mı? Ben akçanı al be. Alam elem ne? Nima Qayber. To'g'ot qo'yalar. Jarabayt degin. Jarabayt bunun. Sizler için jarabasa, men için jarayt. olib qo'yarmading-da. Uyingda jarataver. Çoğun kataçılık getirdin de, jaman adaştın arada çirkin. Ay. 100 bin dolar almaya koydun ara. Ya al eski olsun niga alabız ey. Qoqustan-chi, qoqustan, mayli özüңөрдөн көргүлө. Prezidentke başka bir prezident kelip kalıp, kele turgan bolsa, oşol aytып атат. Men 93-жылдагы мыйзамга кайтабыз депчи. Ошол мыйзамдан келип кайра орнотом деп атат. Men oşo келе турган президентке муну 200 миң долларга сатамга чиркин. Сен 100 миң албай койдуңар го? Sen келе турган президентине сага жөнөкөй адам беле, ал серьезный адам болот. Билем. Керек болсочу сен ошол 93-жылдагы мыйзамды 200 миң акча кошуп өзүңө апарып бересиң. Уктуңбу? Жок, мен сатам конкретный. Өзүңөрдөн көргүлө. Өзүңө апарып бересиң. Nima qilaylik? Ikkalamiz sotaylik, jigar. Nima? Shilapa? Bekar qilding-da. Bekar qilbaylar. Sen sotarding-da 200 ming dollarga olib qo'ysang nima bo'lardi? Kim alatani? G'alati odam ekansan sen ham. Shuncha ham sen bermaysan o'zingga. Eski bo'lib o'tsa kim olmagan ani? Yeganimga ham mana hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu Qanday alaykum. qilam? Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ya uyda baldar ızı çu. Ha. Ata sizni milisaga chaqirib o'tadi. Ne tirishchilik bu? Nima? Qonun yo'q. Ne yo'q? Qonun yo'q. Noyabr'dın 13'ü olada ata qarın başına qo'g'on qaldı bazır. Qonun yo'q deydi. Yo'q. Avgustda boq javottыңарбы javob olmay? Nima o'zing aytgin? Jattığı otsadırdın darbuzu qo'ni yo'lun boyunda. Jo'q saqal bu tur emas tushuntirib oldi. Qo'ndu bul o'zi yeyversin. Yana qon yo'q ne dedi? Qon aşı yo'q. Voy aqsaqal. Baş mıyzam jo'q bo'lib o'tadi. O'shoni izde qilib o'tamiz. Ame sharmanda. Anıngар qachon jo'qolib ketdi? O'sha ancha ol jo'qolgandan o'sha. Anıngар jo'qolsa men nega chaqirdiңар? Эми ошолу сиздин үйүңүздө турат экен деп угуп калдык дагы, анан чакырттык да сизди. Kim aytdı sağa? О, биринчи аялыңыз, биринчи аялыңыз деп коем да.
Özü kança ayalınız var özü? Qanday? Kança ayalınız var? Sanamayın, barakası ketadi. Ayal menen qozunu sanab aytbalam, barakası ketadi. Bilmem de ışıksa oşa Birinci ayalınız aytdı. Birinci ayalınız ekan. Kim Lila o? Lila o kim oşa radyodan aytdı. Alqayaqdan görüp dur. Bilmem oşa uyda daksada turat barsaňar dedi go. Yani al menikinen görün, qayaqdan görüp durat. Bilmem. Al menikine gelmedi, men anı. Ayta beradi. Muna uyda taksada munu oturat ama. Amına uşulda Uşul turat taksada. Uşulda. Ha bunu kim gördü? Muna uşulda bunday. At kolu ya, atam. Kim aytdı bunu? Taratın var bunu qarmağanga? Uyam uşu muyzamdı qarmağanga dile tarat gerek mi? Bul muyzam emas. Bul Kur'an kitap. Kur'an kitap? Bunu tarat yok, qarmasa bolboy. Ana tarat barıngam, joğungam, qarmay ortada başmıyzam joğatpsın aranaka. Bul tarat menen qarmala turgan ese, bul 300-400 yıl murda çoğun çoğatalarından kalgan kitap turat üydele taksada. Joğolboyun etpeyle. Başka Ha tarat menen qarmayt bunu. Keçkel akılda köşede jürörbe, uşundan da qavrap kişine uşunu da okup koysan, uşu başmıyzam joğolboy tele uşintip. Ben bilgen. Bardığınlar uşundan kişine qavralып bir okup koysanlar bola bile. Oladılar. Bolatele. Oşonda biröğünün akısın biröğü jebeytele uşunu okusan, bilip alsan kişine. Biröğünün akısın jebeytelenger, жерди satpaytelenger, eldi atpaytelenger. Kişine bir başыңarga birdeme giretele. Erteden keçke 15 saat kompüter tikte oturgandan göre Kolu butunuz жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простата аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Муну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Cumasına bir gün cumaga ötüp koysan 15 minutka. O başına köp nerse girip kalat. Bir yerde oturasın ana başmıyzam joğalıp ketdi kim. Ana aytkan uyat şimdi. Al joğolboş gerek. Al joğolgan uçurdadağı anı mintip jarı salıp izlebeyt. Anı tımızını izleş gerek. Ha siler uy izlegende el izlep jürösüңөр go gelip Allah. Mäleňerge kunaşyň gelmedi degende el izlep jüret bu. Tımızın ele izlep otabız. Anı bizime başka mamleket uksa mine deydi, bütün de şermende olabız bar jokko. Başka biröler uksa o oğuzu menen emes başka jagı menen gület. Bunun beti jölle turat. Ama başka ayağı menen gülüp atat bu. Gülbey seriozun tur Uyat balat. Anı şaşırı izleş gerek. Oşan için bunun kişine bunu okup başına bir deme girgizip alsam, yüreğine bir deme girgizip. Uşunu okusan, biröğünün akısın cebeysin, jetim jesirinin akısın cebeysin, nalogtu öz vağında alıp barıp töleysin, vağında tögösün. Neyin ben abi? Bas aldım aç. Bir yerge çıkadır yakına. Neme? Baruke, senem üyünge var, işini kıl Baruke, var.